U ratnom požaru koji je zahvatio prostor bivše Jugoslavije, Crna Gora nije bila izuzetak. Nikada kao tih dana i mjeseci nijesu osramoćeni njeni građani, njene ulice i hramovi, njena istorija i tradicija. Crnogorski dobrovoljci, zajedno sa jedinicama regularne jugoslovenske vojske, pred zidinama Dubrovnika zaboravili su na zavjet svojih predaka. Kafa na Stradunu, koju tada nijesu popili, postala je metafora najvećeg crnogorskog poraza. Vidjeno i sad vam želim sreću. Zađemo trenutno zadati cilj na osnovu lokalnog. Paljba je vrlo uspješna, sa osmatračicama nastavljaju javljaju rezultate, ovo su svi perfektnije. Juče smo ispalili preko 220 mina, nijedna nije promašila. Takozvana gospodo iz vojske, sada da vam se obratim ne kao poslanik, već kao građanin. Ne dolazite za moju djecu, jer vam neću dati i da služe vojsku. Sve dok ta vojska ne bude spremna da brani Crnu Goru isključivo na granicama, na njenim granicama. Liberalni savez Crne Gore poziva demokratske snage iz svih stranaka da se javno, a najprije u Skupštini Crne Gore, suprotstave ratnom lobiju u svim segmentima društva, posebno u medijima koji pospješuju osvajačku i osvetničku ratnu kampanju. Čitav svijet sa zgražavanjem je posmatrao slike balkanskog užasa. Crnu Goru, baš kao ni njeno okruženje, nije mimo išao pad svih vrijednosti, bijeda, moralno posrnuće. O Momiru neću reći ništa, osim da će jednog dana, kada Crna Gora bude slobodna, a hoće, u njenom istorijskom muzeju, u najvećoj, najljepšoj i najizračnijoj sobi biti izložena njegova slika sa Dubrovačkog ratišta.